Dobar dan, poštovani gledalci. Moje ime je Milan Vilić, a vi ste na kanalu Vilić zapisi. Zveckanje oružjem se nastavlja. U jeku je prebacivanje američkih snaga i vojne opreme na Balkan za izvođenje združene vežbe Defender Europe, branilac Evrope. Od koga oni misle da brane Evropu, to znate i sami. Imamo vesti da je onaj brod čuveni Juma u Zadru pristao, da su Silesiju te opreme tu istovarili i odvezli to na Slunj, bivši poligon JNA, i Udbinu, bivši aerodrom JNA, sve u Krajini. Da su ogromnu količinu opreme istovarili u Albaniji, raspoređuju što u Albaniji, što na Kosmetu. Dovlače oko 25.000 vojnika iz Amerike, isto tako veliki transporti su rađeni u Grčkoj i prema Bugarskoj, kad dalje prema Rumuniji, gore isto u severnim i pribaltičkim zemljama. Sve u svemu pokušavaju da nađu neke modalitete kako da odgovore na tu, kako oni zovu, rusku pretnju. Za tako nešto savremeno razmišljaju, oni nisu dogmate nikada u tim poslovima bili, oni su veoma praktični ljudi i formiraju dve nove stvari koje su za nas interesantne, a to je da prave takozvane združene operativne snage, oni tu imaju skraćenicu neku MDTF, Multi-Domain Task Force, gde te operativne snage združene su jedinice pokupljene iz raznih zemalja NATO-a, formiraju se prema zadatku i cilju koji treba obaviti i osnovna ideja jeste da pokušavaju da pronalaze slabe tačke u ruskoj odbrani kroz koje će prodirati jednostavno da se razbije taj kliše klasičnog fronta kakav je nekada postojao. Za njih obezbeđuju združene operativne grupe koje u sebi imaju, i to su vrlo savremene grupe, imaju i protivvazduhoplovnu odbranu, imaju protivraketnu odbranu, imaju obaveštajice, elektronsko izviđanje, stručnjake za sajber bezbednost, za obezbeđenje kosmičkih veza i glavna stvar je da imaju punu kontrolu bojišta, takozvano. Znači, koristit će se bespilotne letelice za pokrivanje 24 sata, sateliti i sve to da bi mogli da imaju tačnu sliku bojišta i da onda mogu da dejstvuju sa tim svojim grupama. Sve je to lepo, ali mi možemo da vidimo da sve ono što je nagoveštavano za kraj aprila za mogući rat u Donbasu je moralo i ovoga puta da se odgodi, da njima poslednjih godina nekako svi ti njihovi naumi nikako ne polaze za rukom. Izvršili su fantastičnu pripremu za početak rata u Donbasu, pre svega u medijskom smislu, dali su i deo opreme i naoružanja Ukrajincima, izvršili u najboljem smislu psihološku pripremu i stanovništva, mislim, sa njihove tačke gledišta, da taj rat počne, a onda je Šojgu dovukao dve združene armije pod izgovorom vojne vežbe na zapadne granice Rusije i stavio im nedvosmisleno do znanja da od tog posla neće biti ništa ukoliko ne žele potpuni sukob sa Rusijom. Pri čemu je Rusija pokazala da može u znatno kraćem vremenskom periodu od onog koji su ovi očekivali da dovuče te snage, da dovuče pojačanja ukoliko im treba. Pazite, Rusija je sa dalekog istoka transportovala jedinice. Znači, oni krstare po toj ruskoj teritoriji kako vole,
u najkraćem roku najtežu tehniku prebacuju. I sad su ovi opet našli u čudu. Vidjet ćemo, te igre se nastavljaju. Ako su odustali od toga da naprave to žarište u Donbasu kojim bi mogli da uvuku Rusiju u nekakav iscrpljujući dugotrajni sukob, od tog posle izgleda nema ništa, pošto je Rusija koncipirala svoje oružane snage na sasvim drugim osnovama. Nikakav iscrpljujući rat ne dolazi u obzir, ima protivnik da se uništi i porazi u najkraćem mogućem roku svim mogućim sredstvima kojima Rusija raspolaže. Igraju se i dalje da li će žarište pomerati na neku drugu tačku, jer šta je njihov osnovni cilj uvek i bio? Da neko drugi vodi rat za njih, a ne da ginu oni. A znate, to je jako teško smisliti. To je u jednom periodu istorijskom moglo da funkcioniše, više ne može. Kako će se dalje događaji odvijati, ne znam. Da smo u realno jednoj vrsti opasnosti jesmo, jer svo to zveckanje oružjem se odvija oko Srbije, ali bukvalno u svim zemljama oko Srbije. Sve vas pozdravljam i volim, za Carstvo nebesko u slobodnoj Srbiji živeli.